Pemirsa nemunin Rahina Purnama kesanga, somo wagi wuku medang sia pinanggal sia Maret war sekalih tali kalidasa, kemargiang penyeneban karya pengurip gumi ring Pura Batu Kau Tabanan. Upacara puniki taler kerawin oleh Bupati Tabanan Niputu Eka Wirestuti. Manut Ketua 1 Karya Pengurip Gumi Pura Kayangan Jagat Batu Kau, sejeroning pemargi penyeneban kekawitin antu ide betara keaturang penyedap karya, rejang pengaksi, pemuspan sinarengan, paja saren tahun, tawur, miwang lebar. Edan karya sampun kesinap ide mempaca manik galis risdana, betara ini terus kepaca mawali kegenah soang-soang. Kaptiang melarapan yang laksanayang karya puniki, ide betara lugre nyuciang jagat, antu ngemagen kauripan seni imbang, miwa kepica urip taler ngaunang sejeroning male, sekadi imrana, pikobet kirangnya netoye ring ternak wiadin tegalan. Nganutin tuntunan saking ide betara, sani meperayangan ring pura luhur Batu Kau, kekantenang upacara rahinani mangkin, sampun sida keterima, sani kaptiang sida ngemagen kesukertan taler keterptian, majong krama Bali pemekas ring Tabanan. Mangkin galah mangkin sampun nyinap karya kesuksemanane karya pengurip gumi niki sampun mangkin yadnya nika sampun kesinap yastun kantun perkara malih bulan pitung dina sakwatan rangkaian yadnya pengurip gumi niki sampun puput mangkin kesinap nah inggian upakara acara mangkin niki bantah upakara penyinaban raris ide mapaice anek galih membaca Sri Sedana ring damuh-damuh ide pemekas sepatutnya rahina mangkin ide membaca dumun ring betaren ini sane kebuatan antuk kerama suang-suang sampun melinggih dikiring kayangan sampun suwe sampun melinggih mangkin ide membaca raris ring ide betaren ini mangde kebuatan ke genah kerama suang-suang. Anika kedulurin taler anto dreste dikiring Batu Karu inggian ring sejeroning muputang yadnya nika wenten rejang penyaksi, rejang paider nika sami kemargian. Penyedeban karya kecinayang untuk ngemargiang upacara nuak bagi Pulau Kerti oleh Bupati Tabanan Ibu Eka Wirestuti miwa ide Anglura Tabanan. Upacara puniki kepuput oleh ide pedanda miwa yajamana karya, ide cekorda taler ide kebayan. Pura Batu Kau Kampon sarang kutus desa adat ring wewidangan irike, sekadi desa pekraman wongaya gede, antuk kawentenan 4 Banjar Luwere, adat wongaya Bendul, wongaya Kaje, wongaya Kelot, miwah wongaya Kangin, desa adat Keloncing, antuk Banjar Bengkel, Sandan, Amplas, miwah Batu Kambing. Desa Pekraman Tengkuda, antuk Banjar Tengkuda, miwah Denume, saat taler desa adat Penganggahan. Agus Sudiatmike miwah Ngurah.